Ja sam u jednom trenutku potražio i našao ovu knjižicu koja se zove Bon ton. Koliko vas je čitalo Bon ton? Gospođo, ne, ali ste čuli za nju, jel tako? Da. Bon ton, to je knjižica koja je napisana negdje krajem 19. stoljeća i u međuvremenu ništa nije mijenjano. To su instrukcije za lijepo ponašanje u nekim situacijama. I, znaš, onako, ima to situacija tipa kad neko kihne, onako. Kaže se, ne, nazdravlje, ne, prema bon tonu se kaže vi kihnuste. Odgovor na to je, hvala što primijetiste. I to je okej. Aj, malo je komplicirano, ali dobro, jel? Ja onda tražim za neke druge životne situacije, znaš, ono, tipa kad neko... Nema instrukcija. I sad ja razmišljam, šta sad? Dakle, slijedom ove prve, onda otprilike, vi prdnuste. Hvala što udahnuste.